mu gihe intambara ihuje umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC n'ubitararangira, ibintu bikomeje guhinduka umunota ku wundi. Nitwa Oscar Dushime. Umva iyi nkuru. Yolande Makoro yanenze The Guardian yakwije igihuha ku ngabo z'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yanenze ikinyamakuru The Guardian cyakwije ibihuha ko abasirikare b'u Rwanda barenga 600 bahaguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntambara umutwe wa M23 wahanganyemo n'ingabo z'icyo gihugu FARDC n'imitwe bifatanije. Mu butumwa Yolande Makoro yanyuje kuri X kuri wa 7 Gashyantare 2025 yanenze cyane ibyatangajwe n'icyo kinyamakuru, ariko agaragaza ko bidatangaje bitewe n'abagize uruhare muri iyo nkuru. Ni inkuru bigaragara ko yanditswe n'abanditsi babiri barimo Michela Rong usanzwe umenyereweho imvugo ziharabika u Rwanda. Muri iyi nkuru yatambutse ku wa 7 Gashyantare 2025, Michela Rong na mugenzi we bavuga ko hari abasirikare b'abanyarwanda barenga 600 bapfiriye mu burasirazuba bwa Congo mu ntambara umutwe wa M23 uhanganyemo na FARDC. Gusa nta kimenyetso na kimwe bagaragaza cy'ibyo bavuga. Yolande Makoro yagaragaje ko imwe mu ntengi inkuru ifite ari ukutagaragaza isoko y'amakuru no kuvuga ko abantu bose basabye kudatangazwa amazina. Yashimangiye ko kubona inkuru nk'iyo ivuga ibinyoma ku ngabo z'u Rwanda yatambukijwe na The Guardian nta gitangaje kirimo, kuko umwe mu bayigizemo uruhare yananditse igitabo ashingiye ku binyoma. Ati ntabwo bitangaje cyane ko umwe mu bayanditse yananditse igitabo cyose ashingiye ku bihuha. Birababaje. Hari amakuru y'ukuri arebana n'abaturage b'aka karere yakabaye avugwa, hakanavuga ubushake bwacu bw'amahoro n'iterambere, ariko ibyo ntiwabyitega kuri The Guardian n'aba banditsi b'abanebwe batagira umutima. Byabagora. Nubwo Yolande Makoro atigeze atangaza uwanditse iki gitabo, benshi bamuhuje na Michela Rong wigeze gusohora igitabo yibasira u Rwanda n'abayobozi barwo. U Rwanda rwakunze gushinjwa kenshi gutera inkunga umutwe wa M23 ndetse guverinoma ya Congo ikarusabira ibihano hirya no hino ku isi. Gusa rwo rukabihakana, ahubwo rugashinja icyo gihugu gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo kandi u Rwanda rwagiye rubigaragariza ibimenyetso, ndetse no mu ntambara umutwe wa M23 uri kurwanamo n'ingabo za Congo FARDC. Abarwanyi ba FDLR nibo bari bari ku ruhembe. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Minisiteri yazo y'Ububanyi n'Amahanga zateguje ko zishobora gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda ndetse n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Congo. U Rwanda iyo minisiteri yoherereje Kenya ruvuga ko kugira ngo umutekano uboneke mu karere bizasaba ko igisirikare cy'u Rwanda kivana ingabo n'intwaro zacyo zikomeye muri Congo. Perezida William Ruto wa Kenya kuri ubu niwe uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, ndetse igihugu cye gisanzwe ari n'umuhuza mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. Urwandiko rwa Amerika rukomeza ruvuga ko mu gihe Washington ikomeje gusaba impande zihanganye guhagarika ubushyamirane, inateganya kuzafatira ibihano impande zitazubahiriza ibisabwa, harimo abayobozi b'igisirikare n'aba leta mu bihugu byombi bihanganye. U Rwanda na Congo bimaze igihe birebana y'ingwe kubera intambara ingabo za leta ya Congo zimaze imyaka irenga 3 zirwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 kuri ubu zigenzura ibice byinshi by'intara za Kivu zombi. Uyu mutwe mu mpera z'umwaka ushize wigarura umujyi wa Goma, ndetse hari ubwoba bw'uko ushobora no kwigarura umujyi wa Bukavu ukomeje gusatira. Hagati aho kuva kuri wa 5 i Dar es Salaam muri Tanzania hari kubera inama ikomatanyije ihuza imiryango ya EAC, Afurika y'Uburasirazuba n'uwa SADC w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, yiga ku mwuka mubi wa Kigali na Kinshasa. Kuri wa 6 byitezwe ko ba perezida bombi Paul Kagame na Antoine Felix Tshisekedi bitabiriye inama. U Rwanda rwakunze gushinjwa na leta ya Congo ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi kuba ari bwo bufasha bw'ingabo n'ubw'intwaro M23, ibyo rwakunze guhakana rwivuye inyuma. U Rwanda ku ruhande rwarwo narwo rwakunze kugaragaza ko rutewe impungenge n'imikoranire ya leta ya Congo n'umutwe wa FDLR, ndetse n'imikoranire y'izi mpande zombi na leta y'u Burundi bahuriye mu mugambi wo gushaka kuruhungabanyiriza umutekano ndetse no gukuraho ubutegetsi buriho. Ni byatumye rufata ingamba z'ubwirinzi, ndetse ruvuga ko izo ngamba zizagumaho kugeza igihe impungenge zo guhungabanyiriza umutekano zizaba zitakiriho.
Ku rundi ruhande u Rwanda rwagaragarije Loni umugambi Kongo yari ifite wo kurugabaho ibitero bikomeye. Ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi James Ngango yagaragarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu umugambi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bufite wo kugaba ibitero bikomeye i Kigali. Mu butumwa bunyomoza leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, Ambasaderi Ngango ku itariki ya 6 Gashyantare 2025 yagaragaje ko ibyo ari ukuyobya uburari kugira ngo umuryango mpuzamahanga udatahura umugambi mubisha wa leta ya Kongo. Yagize ati twamaganye dukomeje uko leta ya Kongo ikomeje kugaragaza ko u Rwanda ruteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bizwi nk'amayeri ya leta ya Kinshasa ikoresha kugira ngo yo n'abafatanya nayo bataryozwa ubugizi bwa nabi bakorera abaturage bayo. Abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma. Ambasaderi Ngango yatangaje ko bw'abarwanyi ba M23 binjiraga i Goma, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryari rifite umugambi wo kugaba ibitero bigari ku Rwanda zifashishije intwaro zitandukanye ryari ryarunze muri uyu mujyi no mu nkengero zaho. Ati ikigaragara ahubwo ni ibibazo iki gihugu gishobora gutera u Rwanda. Nyuma y'ifatwa rya Goma habonetse ibimenyetso bishya bigaragaza umugambi w'ibitero bigari ku Rwanda. Ihuriro rishyigikiwe na leta ya Kinshasa ryari ryararunze intwaro nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Goma no ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu mudiplomate yasobanuye ko intwaro zari kwifashishwa mu gutera u Rwanda zirimo rocket, drone zigaba ibitero n'imbunda nini. Ati ntabwo izi ntwaro zari zigambiriye M23 ahubwo zarebaga mu Rwanda. Ambasaderi Ngango yibukije ko abarwanyi ba M23 ubwo bafataga umujyi wa Goma, ihuriro ry'ingabo za Kongo ryarashe mu Rwanda ryica abaturage 16, hakomereka abandi barenga 150, inzu n'imitungo y'abaturage bigera kuri 280 birangirika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kugaragaza ko mu gihe leta ya Kongo ifite umugambi wo gutera u Rwanda narwo ruzagumisha ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Hagati aho Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ntiyagiye Dar es Salaam muri Tanzania mu nama idasanzwe ihuza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Abakuru b'ibihugu bigize iyi miryango yombi bari kuganira ku buryo intambara ikomeje hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro M23 yahagarara nuko uburasirazuba bwa Kongo bwabona amahoro n'umutekano birambye. Umuvugizi wa Tshisekedi Tina Salama ku munsi w'ejo yari yemereye itangazamakuru ko uyu mukuru w'igihugu azajya muri iyi nama kugira ngo ageze kuri bagenzi be ibyifuzo afite birimo kuba M23 yarekura ibice byose igenzura. Mu masaha y'ikigoroba yo kuri wa 7 Gashyantare ikinyamakuru Jeune Afrique cyagaragaje ko Tshisekedi yahinduye gahunda ye ahitamo kwitabira inama yifashishije ikoranabuhanga rihuza amashusho video conference. Perezida wa M23 mu bya politike Bwana Bertrand Bisimwa mu gitondo cyo kuri wa 8 Gashyantare yatangaje ko abarwanyi babo batazigera bubahiriza umwanzuro ubasaba kuva mu bice bagenzura kuko ngo waba ari gashoza ntambara. Tshisekedi yongeye guhindura gahunda ye kuri iyi nama afata icyemezo cyo kutayitabira. Yohereje Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka i Dar es Salaam kugira ngo amuhagararire. Mbere y'uko abakuru b'ibihugu bahura habanje kuba inama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo muri EAC na SADC. Nayo ntabwo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Madame Therese Kaikwamba Wagner yayitabiriye, ahubwo yohereje ambasaderi wa Kongo muri Botswana kugira ngo amuhagararire. Iyi igiye kuba inshuro ya 4 yikurikiranya Tshisekedi yanga kwitabira inama ya EAC igamije gushakira ibisubizo intambara z'urudaca zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bihe bitandukanye uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko afitanye ibibazo na bamwe muri bagenzi be bo muri uyu muryango, harimo uw'u Rwanda ashinja gufasha M23 ndetse n'uwa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru wa EAC ashinja gushyigikira u Rwanda. Iyi ntambara ikomeje kugaragaza ko nta bimenyetso bihari by'uko izarangira vuba. Amaherezo azaba yahe? Njye ntabwo mbizi. Icyo nzi nuko nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Nitwa Oscar. Dushime. Nawe utaha Imana ibarinde.